Kakubor Shapang Uba Gabriel Walang MDC MLA Kanong Stoin Constituency Uba Nakasang Congress Kabalapna Utay MLA MDC Kanong Stoin Uladon Gajing Tumuban Kantino Nakaway Kaying Shakaway Pat Kalapan Kiwin Yakathanyi Barokaway Yakani Gajing Tumuban Pandong Kangkaper Utay Unok Mikmat Layu Iru Yaki jingatay niya kabajur ba hakirensan ka social media hakabala yo iru ba don kibala kersan bat tiba penrem yakatay gajing temu jong utay unong mikmat.